Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku nyuguti zigize igiheburayo, ingufu z'igiheburayo. Muzi neza ko tumaze kubona izi nyuguti zikurikira. Twabonye Aleph, Bet, Gimo, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Haf, Lamed na Mem. Uyu munsi tugiye kureba Nun. Nun yandikurikira Nun cyangwa se mu giheburayo ikandikwa gutya. Nun magambo arambuye y'igiheburayo yandikwa Nun, Vav and Nun Sfet. Ikaba ifite umubare wihagarariye 50 cyangwa se iyubire. Uziko 50 ari iyubire. Uko tubizi rero, Nun isobanura ukwizera, kwicisha bugufi, kuba umukozi w'Imana, kugira rero ngo umukozi w'Imana nyawe ugomba kwizera kandi ukicisha bugufi. Nibyo bidushoboza kugira ngo tube abakozi b'Imana nyabo. Natwe rero tuba tugomba gukomeza kwishyiramo umuhate kugira ngo twige guca bugufi, kuko aribyo bidukomeza, bidushyiramo ingufu zituma dukomeza gukomera ku Mana yacu, tukayikorera uko bikwiye. Tuzi rero umubare 50 usobanura yubire. Nyuma y'iminsi 50 Abanyayisiraheli bavuye muri Egiputa mu Misiri, nibwo bahawe ijambo ry'Imana. Iminsi 50 nyuma ya Misiri, bavuye mu Misiri nibwo babonye ijambo ry'Imana. Kandi tuzi ko ukwizera niho dukura imbaraga zidushoboza kuza imbere yanyu tukabasangiza iby'Imana iba yadutegetse kugira ngo tubasangize, tubona ko bifitiye akamaro ubugingo bwanyu. Kwizera bingana n'ingufu. Kwizera ingufu ntabwo ari iz'umubiri gusa. Burya iyo wizeye ukizera n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, nizo ngufu zigushoboza. Nibyo ubona biduhagarika imbere, ntacyo twikanga, tukavuga iby'Imana byadushyizemo kugira ngo tubisangize isi yose. Reka turebe rero. Tuzi neza ko duhamagarwa turi benshi, guhamagarwa Imana ikaduhitamo kandi gukizwa muri Kristo. Kubera ukwizera. Ni ukuvuga ngo ukwizera niko kudukiza. Bisubiramo. Imana iraduhamagara, ikadutoranyamo, ikaduhitamo, ikadukiza, dukirijwe muri Kristo kubera kwa kwizera kwacu. Kubera ko Imana yaduhamagaye rimwe, kabiri, gatatu,
bitewe n'igihe witabira karame cyangwa se igihe uhitamo gukurikira Imana. Ushobora guhamagara rimwe ugahita uyikurikira kabiri gatatu. Nkanjye byambayeho gatatu, ubwa mbere ntabwo namenye ibyo aribyo, ubwa kabiri ubwa gatatu nditaba. Iyo rero Imana iguhamagaye yaguhisemo, wakoresha ukwizera kwawe, niyo makiriro yawe ntumvana agakiza. Nuko rero tubona agakiza, nawe niba ushaka kubona agakiza itaba Imana karame, kuko nzi neza ko Imana iguhamagara ureke inzira yo kwibuka ukurikire inzira y'ubugingo buhoraho iteka ryose. Amen. Murakoze rero, ndabashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.